heng level hi tennis court kan ti mai khan ya khoi la ngi kal don an te tennis court bula khan ten han ti thina ma se tennis court ta ka chu alang chuang lawa threlo tam tak po thei o me chu chu kan an en ho lok don ani hela hian lo in tar hei assembly house ti te chhak lama khina oma khatla new secretariat ti lampan phei na te he on boka kong hi ti hian so la in var kan mu so Aizawl club ania chuan helai hi chu horticulture ho building ania directorate ania so da son kong hi phei je la hei temple lam tan phei na khani ta ni kan nung che hian lian chiari run oma information and public relations so sakania kong hi han kan nokila lian chiari run hian enila tha ok ne hei hi nia lian chiari run chu he ta hi lian chiari run tiang ta ra lian chiari run a multi facility center information and public relations department in tarani lian ko ma saktarani hi moi tak mai ani hi assembly secretariat annex ania chen kong puan kan thei do na ni tu kini zir top ni ania January ni som ni paru sa ni le som ni pali nia hela hian heng lai te bo hian tennis court city boston equal south ti lein zia kan heng lai vel hi tennis court an ti mai thin khan ya tennis court square an mai ome dik taka chuan so lam sok khat la lam pheina nia hi lam pa hian assembly house lam pang kong kha chho thung ani chuan he lama hian kong a peng thapoka hi RTP road ten ti mai thina Kaisara road ten ti poka ho tu equal multi purpose building hi civil pensioner ho building ania sa thaka mai anoi hian dor te oma Mizoram Civil Pensioners Association General Headquarters Office Aizawl iten tarani sang khat zakwa somnga panga an din ton right to kha mai chuan hei Aizawl club khalo nia ila ki tennis court tak chuan nia hei bunglian pui hi oma hei tennis player kanin khel pui thin VL ta tuan ramin pansan to tui ko south VL phun ania bungle sa khop mai ta he kan chho do na ni kan chhawanga thanglam hi kan hoi le zokang ta tang hian thanglam kanan hoi chuan hi Commissionerate of Excise and Narcotics Excise Office Salonitan hi pensioner ho office khania hi horticulture office khania khilami khilian cheri run khania hey assembly secretariat annex khanitan kan tennis court chu lo om tani hela hi la wa hi Aizawl tennis club ATC nilun tara hi ketania kan lu don ni tennis court taka hian hela hian Mizoram State Sports Council Aizawl Mizoram semi-indoors tennis stadium hong tu hi puzo din tuanga sports minister ani chuan hi tennis court taka chuni tan light kan la on lawa la thim khop maya ni tournament kan nei zo de chawala zuya open tennis court hi adung hi
ให้มี align จินฮีให้ฮี baseline อันเตียให้มีเฉาฮีให้มีเพย์ฮี side lines kan tia side lines in kar hi fit li le achan ve ania tui khop mai fit li le achan ve ayang vak lawa lai kan la on lawa chuan baseline in kar adung hi fit som sari pariat ani hi net post ani ta net te po hi cha mai he post po hi ka hi ta nga hu cha de hian en chu ma de net thi a post a hian fit li a fit thum le chan ve nia lai taka hian fit thum niam ta ni he la mien kal le la khila hi baseline khania hi Aizawl club khania tennis court thi man lai chuan e borsap tui khwa ti thin khania tui khwa nga tui na hi om renga tun thleng po in henga hian chair umpire thut na te no omani hei voin hi January ni som ni le paru asik lo lai takania ma se ni hian hei tui hi om renga hi om renga hei la hian tui zem kan siama ot si la hian hei tui zem chen pam te kan da ti khan tui hi om renga ni la hi tournament kan nei zau chia hei la zuya open foi som thum le pakua na sang ni som ni pali ni ya Aizawl open kan nei le do ni acha khi planning ho office khania yan tennis court ti chung te nei ve ka ti hian sang ta hian chung oma kha Aizawl tennis court chu ti khan kan han lut ta ni lu tok phot me yang khala tu pa cái khel do ni vai chỉ bảy u le hey hi chu kan scoreboard ani kan siam chop mai hei hi hian po chhuat theia lai hi tian ti khan hei kan po chhuat le chuan 1-all lo ni ta ti khian ni du tok phot mai